بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa mi kislaan mangoripin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpat tayo di itano di kapamagusaya si iko mga pada aya kapipikiran sa bagi na pada sa simba ugi na amay ka pakatulikan tanong na kana ubo padsaksi ko simba ka pamana si imya padsagiyang kuto isa sa parong nabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kam bebegui ka pamagumani si ko agama o dinasi ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala agi to so pembetuan tanu sa bid'ah na so sabagi na ipagakaliran si ko mga awam o di na mga mukari o di na mga tawa malubay sabut si ko antun ini ba na kemataan si ko titu simba ko Allah subhanahu wa ta'ala o di na kapapakatulik isagyang ko to titu simba ko Allah na lagi du baaya diran digelbak nagyang ko to kapapamulairan sa kagwad si kumadaklataw si mga ulama apsa par sa bid'ah sabab sagyang ko to pamana diran dikapurasi sagyang ko to usayaniran pembeluniran so bid'ah asimba di tanong pakadalipatan mangoripun Allah mi aloy tanong sa miyawna aya sumya pa sagyang kay bid'ah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna ubaid na ulama dinabaid na grupo dinabaid na inged kika benaron sa kisah parang si ku bid'ah uli nakakukum masih ku bid'ah sa pamana kadedegan makaliuli ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iti sabab pamana pupenanggila tano kaamaya-maya na sumasana tano sa madaklap ke pasad tano simba na sabab sa giyang kuto di tano kapenanggila na di tano tuntay na giyang kuto titu kaya pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinukit niya si mga simba nagyong takabasatan no ubatan ubid makasasana sa ayap ketimutan na balas natakini baka ayap ketimutan na karibatan udina dusa si Allah subhanahu wa ta'ala pada miya aloy pamanana di iperasano mga tao di manulun sa bid'ah si kumadaklataw na giyang kuto atira na pia karata tano dina pia karata mga ulama agiyang kuto kaplayalayag sa aya kaplayalayag kana na sungga si kukubaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misubrad na yatirang ka mapia so kang bisita ako kuburo na Rasul na pia ka bidairan na ayatin udan tanusan mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ini panguyatian nagyang kuto kapamisita isi ko masjid o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adna hadith nagyang kuta tigyan la tushaddu rihalu illa min thalatha didna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan o bapakargni utawa ginawa niya si ku kaplayalayag inun tabu ubaya iplayalayagyan na mi pantag sa giyang kayat telo na agiyang kutuwa telo ay nali Rasulullah agiya masjidil haram giya masjidin nabawi agu giya baital maqdis si sa Palestine udi natigtan masjidil aqsa nagi nani inali Rasulullah upama kasaka muslim na pakapendera sa na ginawang ka udi napaka tunani ba na preparaduan na kasuka palayalayag
nagibuang kana na talo Peter Rasulullah apamana na apyaw no paman amalo miya kan demar so tao na mapapakayagyan ko to panggalabak niya. Upang makatano dito no, na kanabong padagyan ko to kubro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gumadakal ang mga dalil akini sapar no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pananggilaian sa ubabin mabaloy so kubanian penay kanu mga tao di nadiran di sila-silaan o di nadiran di pistaan sa lagi do iniki dia sa bagya pagtaw si kuburo mga nabiran lagi do pa mo Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam agusunganin sa lakaw sa mga nabi asabab ko kini taralwag yang kuto akya sila sa yang kuto nabi na taman si kubanian na bielo yakagya kamanuto na di pistaan penaikan na nagiuti pia ki pananggilaan ng Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna hadithya nagyang kuto atigya na la taj'alu qabri 'idan yu'badu min dunillah ubani watiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balu yasu kuburakan di pistaan simbaan al salako si Allah subhanahu wa ta'ala. So ay malag na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyaki pananggilaan niyan ubami taralo agyang kuto kapsila tanoron kapangal iyan sa ubatan no milawan agyang kuto sila tanoron si iko sila tano si Allah subhanahu wa ta'ala alagi dumiyang gulawla si mga pedapag tao asabab sa agyang kuto tiada ikiran sa kontrol sa agyang kuto sila iran si iko nabiran na minirimbangiraan nagyang kutuan nabiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi do pamagyang kaya kamamasa itanuron as mga Christian na sabab sa gyang kutuan minitaralo punaniba kiasdas lairan sa gyang ko si Isa alayhi salatu wassalam na pakilitan no pamana na minitabulugsiran na taman sa pamana na mimbeloy minirap pangiran na riso Isa alayhi salatu wassalam si iko Allah subhanahu wa ta'ala wal iyad billah nagiyan nan ipiyaki pananggilaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pa na miya aloy sa athar miya kaysan adna sakata wa mama din yan di ipamayudan sa lawas yan sa giyang kuto kuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakagiya mo Imam Zainal Abidin bin Ali apo to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinahay inong kay ni susuagi ang kaya paman na di nga di ikipamayudas sa lawas kasagiyang kaya kubur yam adato why ginanatigin naknabanan mapya kaso atigin so kasilawatin niyo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kuwabak na dato na mapian dengan matatawo na pakisampay so salawat yo ko amak na dato kana uba pang kailangan isunggan no si na ipamayudas yo si alawas yo sa giyang kai kubur o Rasulullah din amak na dato siya paran o Imam Zainal Abidin bin Ali agiyang kutua mama amyaw man yan sa giyang kutua kubur Rasulullah ading gugura-gura kay pumayudas yan nakagya kamanuto na lawas yan yuti sabab aso mga ulama sabab sa giyang kuto mga dalil mi aloy tanong aso mga ulama na tigiran dasug uno Rasulullah o batano pendemari so kaplayalag pantag busa mo matano so kuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka aya ini panguya to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutoa ka pumisita tano sa giyang kuto masjid yan giya Masjidin Nabawi aguso kala abalas o kasimbayang sa Masjid Nabawi na aya ini panguya to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugid na pa makasaka na namiya ka makasa Madina kanumanay ka uli namiya gumra ka kinabarkap man isa sa paragyang kuto pa man kapamisitang kasi kukuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dukap kaileta noron pa man nalalaka akong madaklataw o pa makagyang kaiya mga salafi at tigtano dinas sa mga ulama pumutuhan tano sa mga salafi puguyag nira nagyang kaya sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agwipsa parera nagyang kaya bid'ah ko kapananakubdero nagyang kaya Saudi Arabia na upang makapaman na benar
ipsepariran so kapamisita isi ko kuburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may letan wala lekaban nagyang kanan apa ma na masjid Rasulullah aron matatago sa kuburu Rasulullah di na lekaban nila nagyang kuto mga agit ipsu sa giyang kuto kuburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayang pagkamasaan tano igirami agumratan no minay hajitan no nalalakanan lalakanan kumadaklat ay malagna kapakaya mamisita karo manisigid karo sila man kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sila man kaso Abu Bakar sila man kaso Umar kikalalabang silang sa giyang kanan o pamana na lalabangan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu yung pamana na may ilaitan pamana ka mamasaan tano di benar ubo pamana bapsepar no mga ulama asalafi udi na mga ahlus sunnah wal jamaah lagna baditanud ke salam su Rasulullah baditanud mapumisita su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw sta papakaliwanag niran na upama ka ayabu pelayalayagan naka sungwa naka sa isa Madina na ayam alagna kana baka pugumra kana baka sa Saudi Arabia ka baka pugumra baka pinay haji kay bu sungwa naka sa nagyang kana nakuburo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naginan yusto apamana daamiya tuun bapitiro Rasulullah pamisitaan sa kuburan. So nga sa Madina naguni pamisita sa kuburan ayan ni panguyat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ay pumisita nagyang kanan masjid yan umakasimbayang kaon na ayat timbang usati man sambayang sa giyang kanan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sanggi buwa sambayang. So paano ta kaya sabutan tan mga ori penwalla hadap sa Rasulullah na dan yang panguyatan ubatan ayam alag na pumisita nagyang kanan na kuburian na pangalian sa ubatan maulog si iko miyang gulaw-law sa bagi mga pagtaw sabab sa giyang kuto kini taralo kaya sila iran si iko nabiran na minirap pangiran si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagiyanan ni ini sa paru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so sa bagi na napendedegniran so kapugusaya si kaya di ditiroon na ini sa partanudin sa pamana itlaqan malag na ini sa partanudin sa pamana di din kapakay bu pumisita sa kubur Rasulullah dia ki matan kau pamaka si sa Saudi Arabia si sa Madina miya gumraka minay haji ka na dia ki anang perlepas ng mga tao yang kanan akap pumisita iran si kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lalakananan mga ulama papakainan ng mga ulama sa giyang kaya Saudi Arabia ang betuan tanong sa mga ulama ahlus sunnah wal jamaah uli na salafi kanabayran na dipamit ang kumadaklat na ditano pendedega ditano ki pendedegan sumadaklat si ko titu usayan kaya malagna na madusa tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala padapan di paguyaguyagan ng mga tawa di manulong sa bid'ah na tira na giyang kaya mga ulama ahlus sunnah wal jamaah mga salafi na ini sa pariran so tun ini ba na akap maulidan nabi so kap maulidan nabi na payak mo sa ini payak mo sa sudisi di tiro ka aya mataan na upama ka aya pagusay na subabaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dead na ulama si ko ahlus sunnah wal jamaah ang mga salafi bayran di pupunguyatan nagyang ko to babaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uginato no ni titu babaya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam babaya ko Nabi nakap maulidan Nabi babaya ko Nabi nakagya ka manuto na pakaradian tan gira nimbawata antawa ka ayat titu babaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naso kasya ko mga sunan yan so ay malag nakingulalan si ko mga panduan yan o pa makasutaw na andi ni kiyaw maagyang kuto adiran ditiro na maulidan Nabi na uman isa na miya bisi kap maulidan Nabi ugi na dipsimbayang langwa na kagya kamanuto na sunnatu Rasulullah na inibagakyan inubagkasana iya kagya kamanuto na kilidas ka hay ori panu Allah subhanahu wa ta'ala si iko siksa agyang kuto adi nga di kap maulidan Nabi apa mana daang kanggulalanan sa mga suguan wallah agu inindarenon ka sa mga sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did na basan petiru aakalian amatatanor sabat tigen asara digano di makap maulidan Nabi na mape digano sisambayang mape agya kamanuto na inindarenon ni lawan na sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginani babay ko Rasulullah gyang na maulidan Nabi kapamana miyari batad
So agya ka manito na lagi dutuan doon. So mga ulama o ahlu sunnah wal jamaah, ini pun kung mga sahabatu Rasulullah, so mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'in, nanadakya lagi diran amal ibabaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemeraka ke sumranaw, uban yang pelawan ni mga sahaba, ban yang pelawan ni mga tabi'in, ban yang pelawan ni mga tabi'ut tabi'in, batano pelawan ni patay imam. Sa babaya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ino mga day. Ba pamana na giyang kanan api ang aluitan na girami yung masumaulidan nabi na mabibisisiran mo sa kapmaulidan nabiran. Okay? Anta kagiyang kanan ang mga tao, sa mga sahaba, sa mga tabi'in. Mga tabi'ut tabi'in na ayap pianagunta manira na giyang ko takipagdaw si ko mga tao ko titua ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyang ko takipagdaw si ko mga tao sa giyang ko tuwa ato na iba nakapangimli si ko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano bagiyang kaya kapmaulidan nabi? Why? Gumiyag gayon na yun nakiso mga historian. Why? Malagi udip maulidan nabi, usudim maulidan nabi. Na miyaga yun na yun sa giyang kaya maulidan nabi na pimbububuhay. Why? Aya buwa kiad na na siiko qarn ar-rabi'. Why? Ay malag na siiko uryano kay po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya kapatgatos ragun. Nabubuin ni manggulaw lagi ang kaya maulidan nabi. Aya kiya po na siiko kiya dato o mga Shia si isa Masr. Yang kuto dawla Fatimiyya. Why? Na so kaya dato yun sa Masar, nagyang kuto adiran di kapag uyag-uyag sa gyang kuto, aparatiran si ko ahlul bait, uway, si ko mga pamilya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miya din siran sa mga gawi, diran undi sila-silaan sa mga pamilya Rasulullah, so Fatima, so Ali, so Hasan, so Hussein, ugiid na sabab sa gyang kuto katawaniran, upama kaayab sila airan, na so Ali, so Fatima, so Hasan, so Hussein, na diran kagya kamanuto na ka-convince, diran kagya kamanuto na mapakaparatya, so madaklataw laboron so ahlus sunnah wal jamaah sa boto unto lagi ang kutadiran ning gulaulaan na iniraksiran nun so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iniraksiran na malag na diran mo gudi sila-silaan so kinimbawatanon at diran na maulidan nabi. Oy, na naay malag na ay pagampagana ming gulaulasan na so mga Shia. Oy. Na upang makapagiletan ng mga oripon Allah so kap maulidan nabi. Oy. Anton no pa may dinggulaulaan o sabagi mga Muslim sa dunya sa giyang kay kapmulidan nabi. Oy, nasa kanod mentayron. Lakay niyo agiang kanan ay YouTube. Lakay niyo agiang kanan na Google na guniron search sa. O anton no ni buntal agiang kaya mga tawa di sila sa maulidan nabi. Kakilay niyo o pamana na miya kaliwaki si ko pamana nduwan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why pwede nga susabagi na di music, di sayaw, adun pa na pangailangan ro, di mamangbal sa mga cake, why na napinggiro sila na happy birthday ya Rasulullah, why subhanallah, pamana ino mga day, bagian ni indawan Rasulullah, bagian isyo o mga sahaba, akyas sila irang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naswakis sa mga tao, tituap kebabayan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tituap babayatan ko Rasulullah na paguyag tan susunan yan paguyag tan so kagya kamanuto na mga suguan yan markitan way tigira na pia kalipatan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadini po manutulun so kaya pagintaw niyan subhanallah pamana uba panlawan ya gyang kaya gawi-gawiin na di panutulun na gyang kaya pagintaw Rasulullah ini surat sa kitab. Ini record, ini pangusiat. Langwan nau kita kakesabuti. Siku kia pagintaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dakia bon ini baga kong mga ulama ahlus sunnah wal jamaah o di na mga salafi abayran din gulawla way. Pamana na di pamangdo kong mga madrasa. Di pamangdo si kong mga balik Islam. So kia pagintaw Rasulullah sabab sa katawan tano importante din maknal o Muslim agi ang kutuan to niba na kaya pagitaw na nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung naubagyang kanan diran di paguyug-uyug na maulidan nabi ayad na kalilida diruning gulaulaan nagyang ko taw pamana na dita deng katawan o anton ono ni mapipikir ro pamana na madakla pamana mga karibatan adirun di manggulaula di na naki sabab pamana pupukiin ng mga ulama padapan bid'ah diiran di
pendedek niran no sumadak lataw. Na tira lagi yang kaya taman sa kapagusali. Na ini sapariyo. Taman sa kapagusali na ini sapariyo. Usalli salat adh-dhuhri 4 raka'atin udina nawaitu sawma ghadin. Pamanap taman natin sa kapagusali pipikit niran si nagyang kutuwa kap kipilapiatan udila si iko peniatan no puso ibarat pamanap simbayang sa luhur na peniatan naka simbayang sa patraka ta luhur afaradu nana tigiran na pamana ini sapari penagiang kaya kagirong ka usalli salat adh-dhuhri 4 raka'at wah nana paganero na susimba ko Allah subhanahu wa ta'ala na pimbagi-bagi si kung mga anggota. Ad nagalabak ko dila, ad nagalabak ko puso, ad nagalabak ko mga anggota. Okay. Na so niyat, na ayag kigalabak sa na so puso, puso, ay malag na mahallun niyat al-qalb, ay derpa o niyat na so puso, na ubaso dila. Okay. O pamakakang ka, na puniyat na nakaakang ka, barat na minibitaran sa panganong kuhan na peniyatan nakaakeng ka ino baka pamana baka penggirawa peniyatan nakena ko magami ako sedda ako timus ako okay. So ay malag na yuti sa mga ulama na pagpakaraya ganiran aya isusugo nagyang kutwa ka peniyat bati an yusulangu-languan o mga kitab fiqhi madhhab al-Shafi'i madhhab Abu Hanifa madhab Imam Malik, madhab Al-Hanabila. Kagiang kananan niya, na ayap tiru nirar kanong si kung mga kitabiran na mahalluha al-qalb. Ayadar pa o kapandiat na supuso. Kaupa makasimbayang ka, guminiraw ka nawaitu salat adh-dhuhri. Ugay na damat tago kupuso ka, dang mapaniat, kagibo kinilapiat na ka, nga di nga katawan ni maan nawaitu. Kaya malag na basa arabanan. Na di nga katawan sumaan nawaitu. Na dang ka mapaniat. Na dah makasimbayang. Okay. Ugiid na umiya paniyata ka. So kapsimbayang ka sa dhuhr, kapsimbayang ka sa asar, gusto nga ninsa na simba. Miya paniyata ka ko puso ka. Na mapiadang kami lapiat na teribaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to simbang kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ka pala katatano sa mga kutub al-fiqh. Siya ko madhahib al-arba'ah. Madhab Abu Hanifa wa madhab al-Shafi'i. Nagyang kanan dua madhab. So Abu Hanifa agus Syafi'i na aya ko kumaniran si iko kilapiyatan ko niat na makruh. Piya kagugud. Ay malag na pananiba na makruh so ay malag na kapaniat. Tama sa pitiro ira na mahallun niyati al-qalb. Ay dar pa kapaniat na si puso. Siiko madhab Malik agus siiko madhab Ahmad bin Hanbal na inulugiran sa bid'ah amalag na bid'ah tigiran nagyang kanan kipilapiatan ko niat kasabab sakna bagina ni pingulaw Rasulullah abay girap simbe na papngira nawa ito udi na usalli na bagina ni pingulaw Rasulullah okay. Kaso Rasulullah na aya pitir aya kaya simbayang yan na makatindi ko sambayan na piniyat yan nagyang kutap simbayangan yan na tumya kabir okay. May ilan naman ito? Batian yung sa mga kutub Syafi'iyah. Lagi-lagi ang kitabul umum. Din lagi ang kitab yakin niya Imam Nawawi Rawdatul Talib. Na batian yung kaaya paptiruyar kanun na so niat na aya darpa iya na so puso. Mahallun niyati al-qalb. Na piyaka makruiran lagi ang kuto kiplapiyatan ko niat. Na nasiku madhab Malik. Agusiku madhab Ahmad bin Hanbal na tira na bid'ah. Why? Kapamana na apya sugal buko puso na inaguro no dila. Why? Agoy malag na ded na miya warad, ded na miya tuon, abas Rasulullah, gusto mga sahaba, gusto mga tabi'in. Nabay gila siya na si may napangiraw sila na usalli. Why? Di na ni paniatan. Why? Yuti pa ma na nausayansan. Why? Mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padapanak wana tinanasukan dili makan. Uway. So ati nasuka pa kasi diga kung miyata ni sa parirampan. Subhanallah. Ginamiyaw sa tanwaya, minipilay tanwaya. Wanto na iusayan tanu sa giyang kanan kandili makan. Apaganeron na ubatan no malalim so kasi diga. Bida kiso kasi diga gusto kandili makan. Uway. Ubatan no malalim so ta'ziyah. Bida kiso ta'ziyah gusto kandili makan.
Why? Giyang ko to atiba, katiba watig tano kumranaw na atiba atig ubas Arab na uba tanwanan malalim. Bide-bide akianan. Why? Miyaw say tanwanan, isususo ka pa kasi diga kumya wafat. Why? Siko malag na sa mga watayan, apadang belasan ko tao, miya wafat na giyang ko to mga amal o mga watairan. Ay malag na sa kaawatan o sidika ka na pembelasan sa lukas ka miya wafat. Why? Na miyaw say tanwanan. Agiyang ka na nakandalimakan, ikikidiya tanoron na naubagi na ni buntala ka sidika. Why? Upama na miya ni mo kasatabang. Miya ni mo kasatabang. Napiyaki ka nakasagiyang kutuwa kuhan. Tumitibo. Na upama naptiro na ka miya pa kasidika nga sulukas ka. Miya wafat. Aya patiro na piya kasidika nga sulukas ka na kuminuwa ka ko pirak ka sarili. Na ini pamasanga sa panganangkan, na inuit ka kung mga miskin, na piyaki ka nakakiran, udi na ini pamasanga sa ditaran, na inuit ka sa giyang kuto ang mga miskin, na piyakin ditar kakiran, udi na miya masaka sa kagiyang amano to nakasangkapan, akapungguna ng mga miskin na inibigay kakiran, udi na migay ka sa pirak na inigup ka kung masjid, inigup ka kung mata, ginan, ikapakasid ka kung miya mapat. Okay? Kanao ba ka, miya ko maso, isa ka grupo na tigabugay ka sa pirak, kami maninda kami sa kaniyo. Okay. Apa mana? Andi piya kisid ka nga rukulokos ka. Igi ito na puno to sa giyang kuto ang mga tao at tumitiba wag giyang kuto piya ka nakakiran. Okay. Gi pa man na kailangan na ditano di mapaka sisinggaya ka pa man na anak di pagkakuan. Na ini ba? Di makasumbu-sumbu di mamagpada. Okay. Kaswinakan kana uba sa saparan ng mga ulama ahlus sunna wal jamaa betulan sa mga salafi so kapag kasidika ako miya wapat ka isusugunan wikadwa na kana batan sa saparan so kapag ako bisita oy so bisita amiya patu tapaganaan na mapya da miya tay na puganaan tanong kaadatanan amapya oy ay episoparta no nagyang kaiya susuan tano andid ni kaya pakalebeng o anamya tay niyan namini daru parun din sumaginged na naroon din pita, naroon din paguto, naroon ng gabi na nabiyeluid na cafeteria, biyeluid na restaurant na amay mabuka miye po so pitugoy na ayamin ni tabutud na bayadan ayamin ni bagak siya ko kaya ganatan na bayadan madakal apa mana di manggulaw di mapya di katayon susimba ebo miya galabako kaya ganatan nakapamaninde kapamangunab sa lapad nadidan kita yung susimbayran ko Allah subhanahu wa ta'ala buong tudruod na taway na din imbang kambang ka na din di malapalipas sa waktwaya na din na pamana baginan isusugo agama ay katitimutan na ad na miya wafat kailangan niya nagyang kutuwa pang nitano sa malag na karilaan wallah na igda ka kagi di timutimuan nakakan kambang ka kapangilang sa wakto wala yad billah paka tulikan tanwa ki ini mangorip nasyon pakambidaan tanwa so kasidka pakambidaan tanwa so amalag na tunay ni bana na kapagana sa bisita pato tapaganaan okay mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala malo emyakatas kati ni raw tanwa sa ko matulupulo ka minutos na ditano di si sarutan nagyang kay mga limpangan o mga tao adi manulon sa bid'ah gupumuringan niran sa usayan malag na dasanin sa ningyan ko kapugusaya o mga ulama ahlus sunna wal jamaa pananaguntaman na niran kip kisampay nirar kita no ko tituan doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pagpusan na kasi nakagiyam niya karan nagyang kay Ramadan na tira nakagiri mapiaso ka pigu si ko pagangan na ini sa paryo mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala so aki suka pigo na regularan normal na naditan ding ulaulaan umang gawin na pigo tano Ramadan di Ramadan na laboron sum Muslim laboron sum ranaw apa man na limpyo na naginawa niya uman nakigawin na pigo uway ada manapgat una maka duo maka pigo maka talo maka pigo uway nasuka palimpyo na isusugunan no gama Islam ugaid na aya pagpakaregan tano ko mga tao na
Kana ubaping gulaw Rasulullah mipigwa ka pipita na magabib man na pigwa ka agi pegang. Okay. So Rasulullah na dam sa mga sahaba, sa mga tabi'in na kana uba ay malag na bayran ni Panginoon si ko ika-20 Agusyaw udi na ika-30 si ko Saban matdu mapita na pusa ataw na kailangan na makapigo ka di ka makapigo na ako kurang so simba gina ni pamana pupakatulikan tanuron upang makapapigo ka para komportable ka tirawi ka na mapipia ginawang ka dabasan muskila ugid na aya pupugin ng kaantano na ubat tanuron misusumpat udi ka makapigo si ko pegang ko Ramadan na lagi do ba kagya ka manuto na kaya kurangan nagyang ko to asimbang kasi Allah subhanahu wa ta'ala kaadadang kaming gulalan ay ni Panginoon Rasulullah kagina ni mataan kelalim tanusan su Islam kelalim tanusan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakna bagina ni Panginoon ya kita no so ay malagna piu ka sa malagna ay pipikir na kana ang kamalilimpyo ang kakagyan ko na komportable an mapipiginaw nga sa kapitirawi nga ay malagna giyan ko to pa na mga ritual apsuan sa giyan ko to kapigo igirapuga nga mga tunay ba mga salawat subhanallah o pamana giyan na ni kailangan na pagkasabutan tanu daaki ay ni Panginoon Rasulullah abdi panalawati so taw agira man to apegang way pimbubuguanan agya ka man to nakapit way ay ini paguman si ko kapito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam way na sa kakipagari ko nakalak na kaso Allah subhanahu wa ta'ala way pananggila ka sa bid'ah kamata na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isubnya parko bid'ah ayamitiroon sa kullu bid'atin dalalah na su Rasulullah ano ba sa mga ulama ang mga salafi kaso Rasulullah na nauding kakalakan so Allah subhanahu wa ta'ala namiyat timur ka way mga bangsami, panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala, apiliwan na ganyan na pusutano, kasabutan tano sa mga ndawang ko gamatan agama Islam, panginta ko Allah, asiit tano ng putapatay, sa di tano di kapangandaga ko, titu wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na tapalis tano sa mga bid'a, ikagud tano sa mga bid'a, ay mala na panginta ko Allah, sampai tano sa giyang kaiya bulan na Ramadan, sa palig mapipiginawa tano, maanggalubak tano sa mga simba ko Allah, amadakal, at tirimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tano po ito sa diyang ka, balasan ka Allah sa mapya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.